La uma ugcoba umuntu wesifazane kwagcoba umuntu wesilisa uyakwazi ukuthi uthole into oyifunayo. Mengisho into oyifunayo sengikhuluma ngomuntu osuke umthandile wambona yabo. So for example umuntu wesilisa ubona nayo intombi uthatha nayo into uyigcoba ezandleni bese ushona kuyona futhi uyikhulumise bese uyayibamba. Okay. Yabo khulume nayo le ntombi ufuna wenze sure ukuthi awuyithinti la mhlawumbe ukuningi mhlawumbe ugqoke long sleeve bese uthinta lo long sleeve ufune kube inyama enyameni thinta inyama yayo kanje bese uyakhuluma yabo. Abanye bazophebeza kodwa uma wabeka isandla kancane uzoba nalento bese uyambambisisa yabo ngoba injengesalamuzi yabo. Isalamuzi mfethu uma umbambile umuntu bese umuntu ke angathi uyafreeza kanje so kunalezo ezinkambile lezi ngaphakathi. Phinde futhi ke lana ke umuntu wesifazane uthola ukuthi uyalibona nali iblessa lakho ungahamba nje ufike nje uyibuzise something and then bese emva lokho ke mhlawumbe ke uthola indlela yokumbamba ngoba leli khambi lisebenza ngokuthi umuntu umthinte. Alright, asibingelele inhlangothi zonke zomhlaba nenabenkashana kaMenzi lapho zumlaza ngameva nenabendlondle noPhaphe Khandi enhla nasezantsi kuyifundazwe zonke ke khona eNingizimu Afrika. Igama lami uKing Sicaka ngokaluqa insizwa zethu Sicaka esishaya impunyela ngumfoko amancinza kancane ayidedele intombambe esokona uBhambathe emhlane amagolomala nomunye indawo akufilanga inhlikihlekana esidinde ehlitha amagidangoma semntubatuba indaba zakhe ehlele khona emhlanza aphuma kwebanjani angimiye kumapholo buyoze afa kwesibikethwana pholo niyaphila. Hayi musuyibongela kanje ngathi uyilande nanda ngithi ndiyaqhafuka kodwa kusenayo ngiyezwa ukuthi wangibamba ukuthi ide ngathi khona wakushayelela ngale emva komjodo. Hayi usugadlile sokugada. Hayi ngcokolela. So mina ngingumcebo umfana kagogo ungcobo omkhulu uMashiya amahle ufuze fulele iqadi uNews uMavela thina ke safaka umuntu ezinqini savuka sakhwifila thina amanye amadoda ebuya ngamahlahla sabuya ngeenkomo sengisho mina unompunyupunywana uphunyuka bemphethe umafavuke njengedangabala sengisho mina ke intombi zimbuka zihamba namasokazo kuthiwa ithambo lenyoka elihlabela imizondayo yahosha imamba ujahe ngqeni nje kodwa ke asithule lapho sikhulume ngokuthi ngoba ngiyabona iyakuyanda phela nale kokudlala mfowethu sosebenza la sochazela abantu ngenduku yakho entsha oyiphethe kodwa ke before senza lokho ngiyazi ukuthi abantu bahlale njalo befisa ukwazi ukuthi sekhambe kwafika phi ukubonga kwakho ukubonga kubantu abakuthembayo nalo beqhiqelela bebuyelela kuwena noma zikhona inhlamba ke eceleni kodwa balo bemile ukubonga kwakho kuthini before siqale. Before nje ngibonge mdaka baba ngicela nje ukuthi ke ngiqale nje ngisho ngikhulume ngale products entsha engisanda ukuyikhipha. I'm sure ngibonile ngize eThekwini ngafika ngathenga amakhambi ngathi ukuxoxa nani kancane ngase ngibe umuntu ohambayo so bengizolanda ikhambi lokwakha lo muthi lo lana kunanodumba kaSibumbu ngoba ngizwile abantu besilisa abantu abaningi bebekhala ukuthi hey mkhulu nazi cela usenzela phela into yokuthi sithole izintombi yokuthi sikwazi ukuthi mesibonwa izintombi zisithande zishare so ngenze into ye 2 in 1 la uma ugcoba umuntu wesifazane kwagcoba umuntu wesilisa uyakwazi ukuthi uthole into oyifunayo. Mengisho into oyifunayo sengikhuluma ngomuntu osuke umthandile wambona yabo. So for example umuntu wesilisa ubona nayo intombi uthatha nayo into uyigcoba ezandleni bese ushona kuyona futhi uyikhulumise bese uyayibamba. Okay. Yabo khulume nayo le ntombi ufuna wenze sure ukuthi awuyithinti la mhlawumbe ukuningi mhlawumbe ugqoke long sleeve bese uthinta lo long sleeve ufune kube inyama enyameni thinta inyama yayo kanje bese uyakhuluma yabo. Abanye bazophebeza kodwa uma wabeka isandla kancane uzoba nalento bese uyambambisisa yabo ngoba injengesalamuzi yabo. Isalamuzi mfethu uma umbambile umuntu bese umuntu ke angathi uyafreeza kanje so kunalezo ezinkambile lezi ngaphakathi. Phinde futhi ke lana ke umuntu wesifazane uthola ukuthi uyalibona nali iblessa lakho ungahamba nje ufike nje uyibuzise something and then bese emva lokho ke mhlawumbe ke uthola indlela yokumbamba ngoba leli khambi lisebenza ngokuthi umuntu umthinte. Okay. Angikhulumi ke uzothinteka umuntu othandana naye endlini
hayi ziyabuya lapho-ke mfowethu thothi uxabana nawe lana uyabona akafuna ukukhipha imali iy'khool fees zengane nani gcoba into yakho hamba uyokhuluma nabo bakwasekhaya umthobisi uhlale phansi sesenzela lezi iy'nkambi lezi senzela labantu laba abanamadoda okhandashisa abathetha njalo umuntu ukuthola ukuthi u-abusive uyashaya nayo-ke into ekwazi ukuthi-ke ikulamulele ngoba la umuntu uyakwazi ukuthi agongobale athobe akulalele kuyo yonke into oyifunayo so amasoka wonke afuna ukuthi-ke ashele iy'ntombi nawo Blue Magic gama lawo Blue Magic mina-ke ngiye ngithi-ke kumuntu-ke before uthenge lami ikhambi ngicela ukuthi-ke ungalithengi uma ungalitholanga i-testimony cela ilinki ezokuyisa kuwo wonke ama-testimony wabantu engangabasiza ngoba ngibalekela ukuthi uthenge ikhambi kumina unokungabaza ngelize likusebenzele so in order ukuthi ngempela ubone ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngiyalapha cela usho ukuthi mkhulu nayi inamba yami lapho uthatha inamba ungu-WhatsApp uthi mkhulu bengisacela ukubona umsebenzi wakho kuqala before ngize ngithenge i-product ngiyinyanga yokuqala esho kanjalo ngoba iy'nyanga ziyayidayisa bezishiya kanjalo so mina ngithi mina thatha inamba yami ucela ilink usho ukuthi mkhulu ngisacela ukubona ukuthi abantu basize kanjani before ngize ngithenge ikhambi bese kuyima ulithenga ikhambi lami elami lisebenza ngokuthemba nangokukholelwa and then-ke mfowethu-ke lana-ke mntakababa the best part of them all ngiphethe ifoni iPhone 16 last year ngaphisana nge-iPhone 14 P ngaba nomuntu nje ngenza irefuli kwabantu ababethengile ngamntomula lo muntu kanti umuntu wala eGoli ngatshela udriver ukuthi akahamba ayomdelivela kwashuthi ungase ungene nje kwi-Facebook yami uthi Mcebo Ngcobo uthi Mcebo Ngcobo uhamba uyobheka kuwo wonke ama-post engangaba nawo nje kuma-album uzobona khona intombazane eyawina yaza ngenzela ivideo ibonga nayo yonke leyo nto leyo and ukuthi umuntu ongilandelayo kwi-WhatsApp uzobona futhi nakhona ngihlezi ngiwinisa abantu every special kunomuntu owina i-1000 yabo engimkhethayo kubantu abathengile ngithi mina nali 1000 lakho wena owinile yabo so umdlalo engiwenzayo hayi ukuthi mhlambe into ehlangene nobunyanga into nje ukuthi-ke inhliziyo yami ivulelekile iyathanda ukuthi isize abantu iyathanda futhi nakhona ukuthi ijabulise abantu bazithole benethezekile bejabulile so lana mfowethu ngiphethe i-iPhone 16 le indlela yokuthi ukwazi ukuthi ujoyine sokusele at least mhlambe iy'pesheli eziwu-4 until sivalwe le competition so siba nezipesheli since ngomhla ka-1 umhla ka-5 umhla ka-10 shuthi singahlahla into esisele manje sokusela umhla ka-10 umhla ka-16 umhla ka-20 umhla ka-26 bese kuba umhla ka-1 umhla ka-1 ila senza khona-ke irefuli yokuthi-ke ubani-ke umuntu esomwinisa so in order ukuthi uwine funeke at least kube ukuthi uthenge iy'pesheli kathathu ukuze uzoqualify so sizokhetha abantu abawu-10 kwabantu abake bathenga silesibabeka kulabo bantu abawu-10 sizocheck-ayo ukuthi-ke ubani othenge kakhulu kunomunye kulo othenge kakhulu uyena ozobe deserve ukuthola ini i-iPhone 16 so nayo le iPhone 16 bakwethu njengoba nisayibona isayintsha nazi ney'mfaneko zakhona yonke into nje isami ngomumo ilinde nje umnikazi mfowethu so uthi umuntu ufuna athenge kuyipeshele ezintathu so sengisho ungenela abasha ngoba ngiyabona ukuthi kulate vele kulabo abala kwi-Black Life ababukayo ukuthi mhlawumbe umuntu ayengangilandeli in order ukuthi uwine kufanele kube ukuthi ngoba iy'pesheli zami iy'pesheli zami ziba u-250 250 nje ungena kwi-special so in order ukuthi uthole le phone le kufanele ukuthi okay ngiyathenga kule special samanje ngiyathenga mhlawumbe isange-16 ngiyathenga mhlawumbe kusesange-20 mhlawumbe ngiyathenga kwesange-26 usuyazi usuthenge ka-4 mhlawumbe usumdlulile umuntu othenge ka-3 and then bese uyalinda mhlawumbe ulinde ukuthi ungangena kule refuli ngokuthi ngempela ugeza ngey'nkambi zami ngenzeka kube wena futhi owinayo ngenxa yokuthini ngenxa yokuthi mhlawumbe ungigezelile phela iy'nkambi zami zibuye zingishaye nami bakwethu so thola ukuthi lana uzowina uma uqeda ukuwina kulabantu abawu-10 sesiyaselecta-ke manje ukuthi ubani othenge kakhulu uyaqualifya-ke ukuthi athole mina into engifuna ukuyithola lapha Ngcobo ukuthi ngiyakuzwa lokho ama-specialty umhlakaba mhlawumbe 4 times kuyenzeka mhlawumbe umuntu umjaje owinile ngokuthi uthenge kangakanani kwi-special ngasinye
like i-special sisodwa umuntu uzothenga inkambi eziwu-3 noma eziwu-4 Yeah, kwesilandela athenga uthenga ka-2. kaningi phela usangathenga ngamanje uthenga uthi hayi ngithenga 3 ngoba ngifuna ukuvala leyo ukuthi ngithenga 3 uzobhala futhi nawe lapha phansi ayi phela siyayifunda yonke into esuke sithunyelelwa abantu bese siyayibuka ukuthi okay okay uthenge ka-3 and then bese siyambhala ke phansi so sidinga nje abantu abawu-10 esizobenza kwi-refull. Ikhona mhlawumbe into ofocus kuyona ukuthi mayithenge lo because ama-price ezinto la ekhaya awafani. Khona okubiza le price ephansi khona okubiza ephezulu kukhona la ufocus khona ukuthi mayithenge lokhu kakhulu usemathubeni amahle. Kuyenzeka ukuthi ke mfowethu sibheke ukuthi usuthenge kangakanani singabheki kuphela i-special sibheke nakhona ukuthi uthenge kangakanani. It's even more credit kumuntu othenge izinto without i-special. Yabo ngoba khona abanye abalindi i-special ngisuke ngenzela laba abasuke bexakekile ngempela sothi umuntu uyafuna ukusizakala kodwa manje uxakekile uyalinda ke inkinga yakhe izizibe ngaka uma ulinda i-special uma ukuthi umuntu ofuna ukushesha uyiphuthume sayiphuthuma manje siyilungise yabo isheshe idlule but kodwa ke siya calculator ke lapho ukuthi okay uthenge kangaka bese siyabuka ke ne-team yami ukuthi okay kulomuntu lo uthenge kanje uthenge full price uthenge nge-special uthenge kanje ila khona ke sibona ukuthi okay lo thenge full price uyena umuntu esimbuke as i-priority ngoba utshengisa ukuthini utshengisa ukukholelwa kuthini utshengisa ukuthi uyathemba ngempela ingakho akasilindana nosilindi special uvelo wathe so agcine ethola athola i-iPhone but in order ukuthi umuntu akwazi ukuthola i-iPhone kufanele kube ukuthi siqale senze i-refull yabantu abawu-10 sithola abantu abawu-10 kulabo bantu abawu-10 sihlala phansi ne-team siyabuka ukuthi ubani uthenge kakhulu kulabo bantu abawu-10 uma ukuthi wena ungene kulabo bantu abawu-10 and then sakubona futhi ukuthi futhi nakhona uthenge kakhulu eyakho le iPhone okusho ukuthi okwamanje sisazolinda nje uzophinda ubuzo mameza le date okuzophuma ngayo wenini ngingasho mfowethu ukuthi next month ngizoza kunina eThekwini ngeke ngisho i-date ngoba phela nginezithe bazongilandelela mfowethu yabona phela mina ngihlezi ngihamba ngokuvika kodwa ke phela ke uNkulunkulu nedlozi nama-bodyguard ami iwona ke mfowethu ke angisizayo ke esikhathini esiningi kodwa ke engingakusho ke mfowethu ukuthi ke ngizoza eThekwini ngizo-announcer ngeke ngize ngisho ukuthi nini but nje next month ngihleli phezu kwayo sizo-announcer ukuthi ubani wina nani mhlawumbe uma ukuthi usenzele ile video leyo wina leyo sizobe sesiyifaka-ke zi-snippet lapha phansi uma ukuthi mhlawumbe nakhona umuntu ole eThekwini sesingambiza futhi nakhona sisho ukuthi-ke akaze azosho ukuthi usewinile. Okay mhlawumbe kokugcina kwi-Blue Magic okucabanga ukuthi kuyasala abantu afuna bakwazi sivala nje ukuthi ufuna abakwazi hayi la likhe libuyayo ilo nje kuphela engingakusho mntaka baba yazi indaba ngisho kanje khona kuthiwa umuntu angayishaya nesifuba afune kube ukuthi mfethu ungangayishaya kanjani isifuba wonke umuntu ongena kuwena uphume esiqhamuka ne-testimony kufuneka mfethu sibe realistic ngoba phela izinyanga eziningi mfethu aziyithole privilege yami mfethu angifuni uqamba amanga ukuthi umuntu mfethu kule kubuyiwe kuyena kuthiwa mkhulu siyabonga mkhulu kunje ngumfana omncane oshintshe home affairs wayenza isikole mfethu kaza kodwa sibonga kakhulu sinqonqoze ithuba nesinikeza lona niqhubeke nje nilandele nisupporte umsebenzi wabelaphi bethu bendabuko okuvelayo ukuthi ke thina njengey'mpande zama-Afrika okwethu ukuhlala nabo sibuze bachaze yonke into abayidingayo ngakho ke beshiya inamba wenzela ukuthi uma khona into oyidingayo uxhumane naye straight ungafonela usicaka kalona igedla kayona inyanga kalutho nje kodwa umuntu ozosebenza nangu ne-iPhone ikhona-ke nganza kwethu uyibeka amathubeni ukutshelile ukuthi ngena kwi-special zibe 3 noma zibe 4 depending ukuthi uthenga kangakanani uma ngabe ungene la esigodlweni sakhe okunye ke abazobabhekisisa kakhulu yilabo abanayo imali letha abanayo imali duma noma inini akafuni umuntu ozoza ngoba sekuyisikhathi se-iPhone woza nje ukhethe unethezeke uzothenga izinto awudayiselwa ke ngoba singasebenzi kutestwa ngawe sibakhona seke bayithola akhona ama-testimony mawadinga uhlale echaza nje khona ilink uyayicela usendelwe bese uyakwazi ukubona zonke iy'manga gama lami Sichaka ngokaloqa lena ke i-Black Live TV nisale kahle.